good morning. Yes, sir. Never to meet you. Kwamna radio me ma woni wa video fo nyina achi. Na kwamna NDC pa omujune Ghana for. Your friend Emmanuel, because every church in the Bunu East region. Kwabeti NDC for omujune Ghana for me pa. Ade ti kwa for ma ba be a tom in our flesh sir. Ade bia be ko so e koma Ghana, e be ma Ghana ye develop na NDC for bugu. Hey. All right. My last one. I'm sorry. Hello. Hello. Boss, family. Yo. I'm about me mama pa mudi ho. Yeah, Joso. Anoka se me say you catch ye NBC propaganda no tia. E ya di almost free communicators ni di almost nasid. E kire o mo di o munka entra o munka. Yes, mo mo nya o masam krantin ka mo ba betnasi o masam ko di mamu mfa di kranpo ma. Na say yan kwan the paso ye party manu ye be give grassroots no no ene be bo ya make that to do amante yes see ya u ba yan ya hati ya executive no any MCO mun temu nya kura nti ye sra mo mo ya se be ya na so ada dey na asie yo nunia anokwa se hayam fra mamun tinu mitimi nka bibia kase yan tira mun tira ma mo midi no na sra mo sabe fra ni amekira mo di asie bia me pacho me da say yes, sorry, so and na Mrs. One yati bi onua ho ahwan. Mo chimi na muguo. Ne makofa man kurasefo bi akwam di wom. Me kura metime tua moka. Me am je metime tua moka. Asia be kom na ni pay say Captain Smart na mo 30 million, 25 million, 35 million. Then to chimi, wo chimi ama wa bodam. Wo chimi bodam Captain Smart. Ja chimi ni na wo nyini. Panyini nyasa. Panyina wa chimi sa de me hu bi da. Panyini ti say Captain Smart de wanyina duri. Chimi and a wo chimi o social media so. Social media kwaketwa bi ti say DJ Switch. E di social media bo brapa. E di social media jen mo nyama mane ne papa. Who Captain Smart and ka why radio journalist. Why media juma. And kwaketwa bi ti say DJ Switch mo. Strong boy mo aba media mu. Wamu megu omu wani mase. Wamu megu omu mami no papa no wani mase. Da bia omu fefem omu je anyumonam emabusia. Na wo Captain Smart ya wo start abrabo na musa. Wo betena radio station so, wo betena TV station so, wo betena the same. Social media no so a beye enoma na wo ye. Beye enoma na wo ye. Wo sori a wani chi kokutin, wo sori a wani chi akufado, wo sori a wani chi mahama, wo sori wani chi obia. Beye sem ko na wo ye. What the other one kind of credit? Money a firm of Bayfo, young Bob will be able you. Who got the smart what Bayfo so much? What you know, which I get you and you know what Bayfo, obey you that time, Captain Smart. Monka check Captain Smart to say, Miss about to miss it, bay in that time. I see I was sorry. Now what the kufuwa wagwa ena me papa kufuwa ena me se ena me ni ti se kwasi awo se kufuwa na wa twina da kufuwa timbi na da utrimu enka Ghana nka ene se Ghana smart wo betima di press wo kronfo ya wo kwa abrochire kwa jisika every Ghana for esa Ghana ni ambulance and Ghana wa ambulance ti wutimi koda da Ghana for wo ha no and Ghana yen kwasrese sika Ghana no yen kwasrese sika ni abeto ambulance me say Captain Smart yen kwasrese sika ni abeto ambulance and Ghana no obi ye e wa bra wunim ko fa so nya sika wajebo sia kra na oni wode ye train lines e won suo so ekufu ade na timi na aban mu aban na anya no kwa me nkoma kra anya en watimi ya race eto ade say ensuo so e bi si wa Ghana da kwa me nkoma na mo fe no saje fo no watimi anya bi ama me sabato ma meto kwa me nkoma na mo fe no saje fo no watimi anya de ekufu ado ye mon ka cheme Kwame Nkrumah timi anya adoma ma ne beye. Kwame Nkrumah timi anya de Akufo-Addo ya. Kufo ne beye.
Kofo de waye bi. Kofo de waye bi. Kofo twa asapa to wo. O man pani kofo twa asapa. Enti na nado nam sa asapa no so. Enti sa ose kofo ye bi. Kofo hwe man Ghana. Kofo bo Ghana for dia. Mimi asuko no ma me catch up Captain Smart say any wo befu. E di enti na uchi akufo do. Se dia kofo ye wani che ho dia e di enti na uchi akufo do. Captain Smart me busaw. Se wa me yima no. Na wa ya chimi na wuti TV station wona chimi no. Sa onua na enka komo bete wo na o ma so mu no. Sa onua station no, onua FM na enka o Captain Smart o ho be chew. Amu abofom na o ma so mu no. Enu tu wudi chimie. Ma be sie gu wachi. O mu su chimie no. Jai jimi no. Na Kevin Taylor ka che se Captain Smart. Jai jimi no. Kevin Taylor kan me ne atwen. Because Captain Smart na Kevin Taylor onim se wo so jimi sa. No onim se wo so be jimi. Said on no jimi no. Enti se wo so jimi o se jai jimi no. On we straight no aka che. Kevin Taylor we straight order for mu bi no. Ya de ya na e ka se wo. Mo fa nche me. Empenifo hwa mo bi ba frɛ me. Sabato esraw ya mu dum ye ja. Eya fabra fom eya nani atem eya mense yesre mo Captain Smart nya obi mani nturufo amunya ye ye kwa de youth ye nidi na adu atem ye nidi dwama ma atem ye nidi kofo atem o manyiri o mu fie wani mu ye ti amidi Captain Smart atem me che wase Captain Smart emu panyini enti me ti wa me mu no Jenti amidi Kevin Taylor atem Kevin Taylor emu panyin ti mimi kina me mu no enti san kwasiafo we mi di wo atem eso mu ya chimifu a mu ma me mfa de ano otin ma wo mu no mu nti ase that is all wo bia no ofata respect mi chama kwa we nya respect Captain Smart nya respect Kevin Taylor nya respect ya which means say they are somebody but they are nobody. They are not somebody, they are nobody. Edientia, omumu na ka o Captain Smart, a whole journalist, na no say na de beji di Ghana. Ye nim say ya twonfo. Wo kwa jeje Ghana fo sika no obeti. Ye nim say wo ye npa boni ni wudini. Dadafo. Kwasia we o je wo tie mu nyina no, wo bekom no odi nkofo yere. Wo bekom no wo je nkofo sika di. Aboafuru enso o je social media na so. Ene wo jai,